الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وفي الأرض والمؤسسين جميع الحسنات وكلهم مساكين ومساكين مشاكين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام بأدب ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, saya hormati Bapak anggota DPRD Kota Parepare. Beliau juga sekaligus panitia luar biasa beliau. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kota Parepare. Beliau ini betul-betul tidak asing karena beliau juga 2 kali bertugas di Kabupaten Sidrap. Pernah jadi Kapolsek Pancalautan Pak. Insyaallah. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Alena Tomalabita, Bapak Acan, beserta seluruh unsur muslimah yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari kejaksaan, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan. Sebenarnya bukan maulid Pak, tapi peringatan maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau maulid itu berarti waktunya, kalau maulud berarti Rasulullah. Jadi ya komakalaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan waktu
waktu kelahiran Nabi ta. Jadi waktu jajinna Nabi ta peringati. Berarti ya waktu jajinna Nabi ta peringati itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ia komakadaki peringatan Maulud Nabi berarti Nabi tak diperingati kehadirannya tanya watunna tapi alena Nabi tak ale melebihna karena dia adalah rahmatan lil alamin. Iya. Jadi itu ampai tomatatay di okotanaogi detunah kada maulid makalan itu mamaulu dah denah kala mamauli makalan bahasa Indonesia deh sila ngami matoy ya ko makadai mamaulu berarti nabi tanah peringati itu ya ko makadai maulid berarti waktu jajin nami ya. Jadi itu makanya ia tu tahu mata tariolo 10 2 ulama maulu betul kan na aga, iya na angka aga-aga na pigaw pasti mak barasanji. Iya kolete bola baru mak barasanji. Mapak butingi mak barasanji, mahakekai mak barasanji to. Melio to baru mak barasanji to. Dia apa tu nuk ko bola na mak barasanji ko melio to baru isuru pui mamendre kuyase oton. Iya kan? Iya. Magi Pak Bu nasaba angka desa na nabita iya narona maknai tau pandrita sehingga napigaw iya ro jama-jama makade nabita buhari muslimin de nasuku tapak nasi dia salam berarti de penasuku asalangan nasi dia tahu narekode na yasi ipapojin na lori nabita dibanding dengan yang lainnya. Jadi ako angka aga-aga malak da ipoji na yasa ipapoji talok ko rogagay na loko nabita namo ko bayineta namo ko anak ta baik itu orang tua jadi tatta ipon sa ipapoji loko nabita magay pa bu nasaba iro nabita tau na poji po ng Allah Ta'ala iya ko ipoji binabita nang kakilalan na atit tamon royero papuji loko nabita berarti termasuk kita ipoji ko na po Allah Ta'ala makanya cinta kepada Rasulullah pasti Allah mencintainya. Nah itu kuncinya maka nama bena barasanji maki iya ro barasanji rampe-rampe loko nabita kau nak baca lena guru tak Pak Ustaz imam kita si polo-polo mi nasaba ya ko may baca mana sila na tetayang inapa selesai jadi tapi ya kok koki molata tapasuk ko iya kalau hanya cara begini itu diambil poin-poinnya magay maki ajak kam ko tomalyo to baru lay poji ni otoy na nabita ya si papuji na loko nabita. Jadi untuk buktikan yang makadalat diupoji nabita daripada otoku, deni ola yoto to na rekode na pura mak barasanji te kuilalan na. Aga maknana upalayo loy masalawa lori nabita rampe-rampe asana nabita hilalan na ya kendaraannya sebelum upake. Itulah makna lebih tinggi cintanya kepada Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Lete bola baru makoto de name monri bola na makbanyo ko to de na barasanji jolo magay nasaba makadaja kam upoji bolaku daripada nabita jadi upalayoloy mak barasanji sebagai cinta kepada Rasulullah kemudian angkato barakana magay makale alina Pengeluta Ahmad bin Hambal ia ko angkatau pandrita walli ia rega ulama itappu bawang ngasanna turut tu barakai apalagi nabita adalah orang yang justru inti dari barakah. Ya ko itappu ya sanna berarti ke barakah ukutun romi. Nah, yana tunah kada
tidak ada tempat yang dibacakan sholawat kecuali di dalamnya itu ada malaikat yang datang. Itu ampai degaga sampajang ngesah narekodena salawat teloko nabitta. Sampajah tomatewe lagi degaga rokok nah. Lamun nawasa tomia tumas sampajah tomate rokok apa ada di sini. Cuma matandrinya kalanda pure masam paja makada mamu rokok nadena rokok teko masam paja tomate kala sana nasa megalanda idosana tomate jadi rokok. Jadi alasannya itu. Kemudian semua jadi roba buat anakna maha kekai masalah walau nabi dengan maulidul barsanji. Tapi ternyata tuh bas hitungan barsanji bu. Ternyata bersanji bapak maulid lami, maulid diba, maulid habsyi, kemudian maulidul barzanji, jadi mega tuh. Jadi itu kok Kalimantan diba itu dari sekumpul, yaitu pakai gandrang. Iya. Jadi aja tak kedai lihat tuh teku barzanji nade. Jadi itu sejarah Nabi. Iya, mak itu. Tapi mega tu tahu pasalai pada mia jama-jama tamam maulud mega tu tahu pasalai ya yang kata dari nama maulud tu. Tapi dia tahu kau pare-pare di ajak tak pasalai kau kata dia nama maulud. Nasabah ia tu tahu dia nama maulud mateng itu nama maulud tahu mi tahu lah dak tamaranaka. Tahu mi tahu tu tamaranaka. Tatana ini gare, maka made tak maulu maka itu tahu maulu itu tamaranaka. Jadi pertama mah tu tamanaraka ko menurut pendapat Nero Pak Dewan. Pak Lena panitia. Ya Yuli mah. Iya. Aga nangga makada bid'ah kan napake tu hadis makada kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi tungka anu baru ede enang kana jami nabita ya sangi anu sesat. Nah iya tu anu sesat anu baru ya anu baru tu sesat ya ku sesat tau tamaranaka tu. Jadi itu tau de enam maulu tau mi taulah dak tamaranaka. Jadi ia tu situ tahu maulu mana pakai itu maka siapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Jadi itu tahu lo maulu tahu macinta tama surga. Jadi itu tahu de enam maulu tahu mi tahu tamaranaka. Iya. Iya. Oh. Jadi ajak tak pengewangan. Pak tahu mah pengewangin itu tamaranaka. Iya. Iya ku maka dia mama maulu kalau macina kak tama suroga maka mah dia maulu kok kami tahu kak tamaranaka kada cocok. Pada tunjukkan lah. Itu kuncinya. Jadi mudah-mudahan tadi upasangi maka dia tuh hakikat nabi tak sitonganna salawat. Salawat. Si kanjak na Pak Bu ajak nakura sisap bu salawa ibaca lalan nasiso aja nakura sisap bu manyamamoto bu Pak lay bagi-bagi itu pura masam paja subuh ibaca 200 pura masam paja loro ibaca 200 detono to munro tudah ya koma balu ki itu Pak balu aja makala ada yang waktu nama sikir itu ya natuda aku balu-balu nande dengan pangal di gandrus ini masalah wae ayo tulilala mata itu makal magi nama kakundru dale aja lino mia tuh iya usahakan di akhirat angka itu istilah kaulun ulama kata maka dah desa tapi engka maka dah tania biasa kan kalinga narampe tau pandritata maka dah ikmal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan lalu ngilinomu betungan na akareso ko ajama ko pada ko tuo ko mananungan
Tapi ya ko akhirat, pada ko mati ko bajai. Jadi kejarlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agama mana ya Pak Boy? Iya ko agama ipigau aja tak kada aja pi. Mate kau itu ilang kadimi lo ya sumbang aja tak kada aja pi wa biarin aku mati. Jadi biarin man nih. Ya kok sampaja tak aja tak kada kamu paloro baja. De pokoknya pasilin na meman nih. Nang kakalolo mema bayi ni aja tak kada tau pema pa ako mati. Apa ini memang nih? Itu. Jadi itu ditunda. Iya kok akhirat. Iya kok lino aja mau susah. Ya kok dia mau lolong yang ngasih kada baca pasti. Aja tuh siapa kada. Ilalung ilino ya gal rusuh memang nih. Tahu cakaru pokok aja mau tinro yang penting makan resoko deh nakor mana. Iya kok cakaru kia tinro ki. Iya kini makan ahanang kamu apa baja. Yan orang nak kada iya ko lino papada ko to ko mananungang. Aja me pasay. Pamega to to mabalu pa mati cakaru dito na chelito pa mata na manang ka man mako mata patinron. Di we pastirahay. Makanya na dita aja mo gaw bawang iwatak kalemo kasi haknya dia istirahat. Iya. Iya koce may matinro matay tatuto iya tu balu-balu tako deka monrong itu lo matinro ki. Aja tak kana maga jangan menyiksa diri. Yakin bahwa angka mau padale ko baja. Magay. De panato jaji Pak Bu ni patentu dale. Wasaya guru ko SD kelas 2 mau PSD na podangi guru apa yang ditentukan Allah sebelum lahir? Ajal. Yang kedua rezeki. Kamana sah? Kemudian jodoh. Kayak pawat tu tes deh. Ya pala to na kelas 2 mau PSD itu nih guru ya. Mana kata lupa ya. Jadi ya tu dale purai tentu na to jaji. Angka to pa malaikat isuruh bagai dena mungkin salah bagai. Naita bolata. Dena pada ko tim sukses madali salah bagai. Pada madi. Iya, ya kau malaikat dia nak mungkin salah bagi. Naisam di mana rumah tak dan dia tahu kapan dia bawakan. Nah sebab namu ko dalet ta, namu ko bola nate, namu ko sumpan nate na dua to ko dalet ta memang. Dia nak mungkin ala tahu. Ina tu nak kada ya ko dalet masalah lino yakin pada ko tu ko mananungang aja mo masusah. Iya itu nak kada guru tak ya Jadu Rahman Ambodale almarhum alam ghafurlah. Iya ko dalle aja mulalungi apa itu ko mulalungi pede mabelay urusuk bawan dia gamana po ng Allah Ta'ala na isamoto po ng Allah Ta'ala na pamurso ilinom pasan na guru ta sa ada empaiwi agamana po ng Allah Ta'ala na linang matoro ilinom itu imuro kunci na yan na makanya mo insyaallah. Itu nak kena guru tanya tu dalle pada jojo itu jojo kui lalu ngeden do le dapi tak coba ni garet lalu ya jojo tatu le dapi namo magala sita lari de tu le dapi tapi aja garet lalu ngejo ka bawah ni tanam macio mako mati itu aja kata nawan wai dalle iya akare sobani majami ko dito makareso makare guru takali sidendrek na lemma idale na po ng Allah Ta'ala riyak kareso na atanna. Tapi tanya tu gata wala galak na tayo makareso tanya topak dong tanya. Mandari kalau Kalimantan Pak baru-baru Kak Rewa boleh Kalimantan si bawa Pak Haji Aksa Mahmud. Iya rupa makada kuncinya sitongan na Pak. Makanya lah itu nyama Pak Kalinonge. Maka dari itu pun Allah Ta'ala saya beri rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Coba kere, pakanya ki kere nero. Walingi dale ni ke 4 kilori. Ya jadi nak ada pun Allah Ta'ala walingi dale tau milo dong de. Walingi dale tau makarese de. Walingi dale tau matan resikola de. Makanya mega tugi Pak ko Kalimantan de natama SD na sogi.
Ang kakapalan naman dari kamalolisok ko prepare. Itu, di na tama SD. Ang kataw-taw, tu Amerika masikola si San Nareo, manca na guru ni. Iya. Ustaz makoto, isuro milodo, nolika pengusaha macarama, suruh milodo, tilodong ustaz nendre dale ko padala binisiratu utona. Nayero to isuro milodo, de pagaw utona. Marang ka, makalaka na kininitan na mga kaligid. Tubalay ka, makalanap, di pa dito go, tonos, tase na sirado, ito, kumana kali na musuro milodong ko. Kaya magito. Pada miros, tase pa, talubay niya, nadeganaan na, ang katabawangi we, nasa tayo dongin siya, de bigyan ka na ako. Nakakangulo nos, tase nasa iya, talubay niya, kudeganaan ko. Kaya, musuro milodong ko. Tapi tidak, makreta pandrita de na yamanan na ipake dale ke ko komilawi de ni pake dale kita ulen. Jadi aja tak ada aja na tahu mana musuro milodong aku de aja kami ye terima dona untuk ini. Tapi de untuk alena. Iya makanya kalau kita minta tahu malasan akan data doi kak tabur-burai kak buru-burai. Akhirnya kita baca Rabbana atina fid dunya ini mereka. Yang penting aja na Allahumma barik lana. Atau inna lillahi aja. Tilodongi aja gimana? Namo Fatihah. Ya ko Fatihah tu pakai. Iya ko melo ipake kong kanana betta biasa tu napake te bikaramatil Fatihah. Al-Fatihah. Iya ko kiwe biasa tuh napake di mu'jizatil Fatihah. Mu'jizatnya Al-Fatihah. Iya ko nalay Pak Bura maka di bisyifai suratil Fatihah. Iya. Jadi na tuh nakatapan rite agi munia kangi bisa. Iya. Jadi agan natabutuhkan. Iya ko Pak Bura berarti bisyifa. Iya ko anak-anak betama kaya baraka na tumiyala. Iya ko anu marajin na kadani bi mu'jizatil Fatihah. Mu'jizat na muala. Iya. Yan ito biasa na ko ipake untuk buray di alewe. Pake tu ila ruh wa nafsu wa jasad baru itepuh. Asan napa lagi baca Fatihah. Ilaw niya bikaramatil bibarakati bimu'jizatil Fatihah bisyifai suratil Fatihah al-Fatihah. Napa lagi sotama napa ya sepuluh kuatak kali itu namanya mandi ayat. Apa ipake itu kutome matindro? Ya tume matindro ipapa itu kayak bu Pak garisi na lima. Kemana tuh garisi na lima tak? Iya ro katubalin na ke kiri kanan tuh si Bali. Iya pa si lampu si lampu to anak limay ko si lampu niya makanya tinatiasa keseimbangan dalam doa ang katupasan nan regoro ta kaya Jadu Rahman modale makadakai si tandrero mumulokong ice de lima mo pasirapa kangero pasi lampu yang targarisi na limay napakomilodong baca Fatihah kulu Allah kulong surat pelak kulong surat binas napaya kursi napaya berunga ya sepungan kepala lima napa ya sapungu kotak watak kali yan riasan mandi ayat itu sunnah karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Aja mau tandi cuy ya sapungan nih. Jadi itu kuncinya. Kemudian kadaka ona salawa aga kami namakanja iya ko iya bu salawat kami namakanja pali suku nasa nabita salawat Ibrahimiyah yaitu kue tahaya pacapurang lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya ko ibacay at katallo makolingi ito napato milawdo maka dito pandrite takbuka to pintun na lagi malumo itari mapadongan. Iya.
Meki matinro ibaca tuh ya tuh. Tabaca mer ko meki matinro. Hah? Kapit baca. Mak jenne tau? Kecuali wanita haid aja tak jenne. Dan awak itu diharamkan. Karena wudhu itu ibadah. Dan wudhu itu mensucikan diri. Sedangkan orang haid itu tidak bisa suci. Kecuali orang junub boleh berwudhu. Ya ko ajun nurangi namelo ki manre ajenne ki jolo. Atau pura ki berhubungan nameki mak dobolo. Ajenne ki mana mica wala ada ibu. Iya. Magai angka uruntu oko penjelasan na taupan bukan ulama tapi peneliti. Makada ia ko angka tau pura berhubungan. Nah berhubungan kembali. Nah dena antarai dengan wudu itu bahaya. Karena itu bisa anaknya lahir dalam keadaan prematur. Iya. Itu anunya. Jadi makanya suruh ki mak jenne. Angkat itu nunda kalau ini ulama kami menyampaikan. Maka dari itu tuh nawa dia berhubungan teh ko cakaruddu. Makanya ya ko mak jenne ki paja cakaruddu. Apa ya nangka nana. Dia matangga mak bicara 5 tahun nan ni tahu ngumuru nana tu 5 kadami amma apa lan recakarudo ya tu. Aja nana mega. Dan tidak mungkin laki-laki yang ngantuk, tidak mungkin, pasti makun raya. Makanya mega anak-anak makoko 5 tahun dan nanti tahu dia pernah mana sama bicara. Itu sebenarnya bu faktornya. Tapi ingat tuh Pak Burana, saya dapat di kitab itu obatnya, maka dah ia ko jumai, ko matangangi maka tok batawe oko masigi ko jumai, alaki madu, kemudian garam halus sedikit, jadi pacuru ipat jalo oko, engkau maka dah. Ipatama ko kadanga ijolo dibaca salawat, nape pacuru oko madu ipat jalo napa dikasih garam sedikit, napa isusaya wana lilana, dibawa lidahnya bukan di atas, itu dibawa lidahnya disapu ke kanan, itu 7 kali sambil baca sholawat 7 kali. Yaitu Pak Murana ko angka anak-anak matang nggak mak bicara. Iya, di hari Jumat. Iya, ko bapak nama matang nggak mak bicara, ada mata. Iya, iya, itu untuk anak-anak. Oh, matangay. Angka tahu tuh yang kedua. Angka kamu dalik kalau umrah atar loki berziarah ke Sumur Gars. Tali wena demi itu na 24 jam terbuka. Itu saya kalau tidak salah cuma sekitar 6 jam dibuka. Angka tahu makanya 3 jam lebih dibuka. Jadi dia tak buka 24 jam itu Sumur Gars. Iya ro Sumur Gars bu, iya na rowena iya robunge pura na dongi na bitta na sama iya ro ipake diwangi jenazahnya na bitta. Sebelum mati kami tahu pasan na bitta maka daya ko pole mati-mati ko baja sa ngadi ko di bicara kita. Ya ko pole mati-mati ko baja sa ngadi maka mandikan saya dengan air Sumur Gars. Nah itu na dongi na bitta na panamicuy. Itu air, mata airnya sampai hari ini tidak kering. Iya, cuma antri tamu koro. Jemaah Indonesia katanya kurang. Tapi kemarin yang ke jemaah Indonesia, jemaahku maka dah betaku matanya mustas. Lalu jalab bina petembus tawa. Itu antri betul. Ya kowe sama-sama nyama yala. Tapi kalau air Sumur Gars itu susah. Magai mega gunana pamu ya kong katau atama-tamang kerasukan gangguan jin dan itu natama jin yung kotak kalena naganggu mi itu bisa diminum. Kong keluarga tak mate dimandikan alay cedek tak campur isi diopat tutuk kan ada itu mandi penutup kan. Nah pakai mote kumay prepare to
Gufranaka ya Allahu, nggak dipakai. Itu dia patutu tomatemu ko pura ni dio, pura ni camme maka nama pacin ni, malaki we kan itu air terakhir. Ya lengi we ko pasero enapa ibolo tapi poloko ajena lokoluna, dena poloko loko ajena. Kemudian isambeko ditumpahkan begini, bukan begini. Jadi diambil baru dibaca gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napa ipatitila abio supaya kanannya di atas. Napa yalesi we kemudian dibaca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napa ipatitila atau supaya kirinya di atas. Napa yalesi we napa baca gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Napa yalasi we didorong sedikit supaya bisa tersentuh punggungnya. Yana tuh nakala dio apa sulapa. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya ko iya tuh napake tayo na tuh nasa dio patutu ya matutu nasa dio sulapa apa ya matutu ya sa dio hakiki. Tapala ni. Depa. Gufranaka ya Allah wa ilaikal masir, gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya kodeta pala ita pala bannya rodue gufranaka siwawa wa ilaikal masir na patangana bami Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Nah, itu jadi merasa nih tapla aku makiro jadi bismillahirrahmanirrahim si tongana. Napa capaknya itu Rabbana. Itu ya set dia patutu. Dia suruh apa. Iya kau dia tak apa lain kamu ku HP ada yang rekam ya naruh. Saya itu baru begitu tidak mau maaf saya tidak punya tim. Jadi kenro-kenro kak macara menangkan rekam itu yang ambil. Saya itu tidak ada tim media. Jadi maka jangan maka rekam maki angka ko HP teruntuk maka ada rekaman itu bukan dari saya. Istilahnya ko macara maka makoe kayak ini yang antar saya ya dia rekam. Tapi kalau saya keluar itu tidak ada. Kaji rekamnya ini saya tidak ada itu. Ya kong maka ada tim naslasi maka tidak ada. Itu wasiatnya guru kita. Jangan bawa orang kalau pergi ceramah. Iya. Itu sampai ku mati kakak ceramah Kalimantan, Papua, Lokaman. Sana bawa orang. Pesannya guru tak ke Sidendreng. Kalau ku ceramah nak jangan pacu tahu. Ya kau telu tahu pacu, telu tahu yang kosong isi di mimak dakwah. Iya itu pesannya guru itu. Iya. Dan itu harus tanggung jawab. Memang Pak. Jadi makanya saya tidak mau. Maka keno kanan terakami, ya itu malah. Iya, kau terakami mak corona apa tidak, saya tidak pernah urus itu. Yang di TikTok, yang di mana itu saya tidak pernah urus yang begitu. Iya, itu memang pesan guru tak. Itu guru tak kali sidendre rona pasang maka dia itu cara mai pas sedekah. Ya naku ya pure sedekah gaga aja nemurus. Pak Eko pure masih sedekah murusui megala ada situ urusanmu. Jadi itu makanya saya ndak Pak. Jadi itu aja berjalan. Makanya biasa kata makada kegi cermat kada sampai dia bisa gitu. Iya itu dari dulu sampai sekarang itu enggak. Kemudian makada kauna salawat. Yang kedua salawat suku. Kemudian idi mani nama kamoje tuega salawat pura na pake tau pandrete angka manipis iba na bitta na panapangule ro salawatnya terima angka to male salawat pabura padero na ubace Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya kong katau ang kalasanna na pusi na doktoro edenisangi pak deto itu gak doktoro maca pak de gaga.
Ya na doktor tau mo de ka maca apa ko to malasan atau lo maparesan na tani matoki kana gamu mapendi. Iya. Na tani matoki berarti dia na maca kini maca na dia na nakutana. Na tanay ki agam mapadikin rumah kepadira maga memang nakutana. Iya ya waswa ku itu doktor maca doktor hewan. Apa dia agak nyarang itanay makadagamu mapedi. Iya. Dokter hewan itu. Napa nih itu dokter Pak Bu? Dia itu napasau deh. Makburan nih. Jadi itu mapasau po Allah Ta'ala. Makanya kalau ki dokter aja tapodangi maka data pasau wilasakku aja. Tapodangi maka damilau tulung nga taburai wilasakku. Puang Allah Ta'ala papasawi. Makanya itu dokter eko makibuai pamflet ang sana sa pandu aganoki maka dami itu mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat, mengobati kolesterol, mengobati sarak kejepit. Dia itu nak kada menyembuhkan penyakit kanker deh. Jadi ya kalau ki makburan ada nasau aja termacai apa maka memang mengobati. Kapahannya? Napole ni makburan na nagatang imatatamen na pada sentereki. Na pada sore mangangan ni pasulile na pada bampa watangin na sore makamaja 3 juta aja tamasusah po ako itu. Aja na tamasusah na sama na buray ni de na pasawi. Ia mapasawi po ang Allah Ta'ala makanya tu makalaki bismillahirrahmanirrahim. La shifa'u illa anta syafi. Tapi mesti itu loki makbura. Nasaba ada namanya ikhtiar. Aja tak kena tawakal bawa nak mati. Itu minta dokter mengobati. Itu dokter na suruh biburai. Allah Ta'ala pasawi. Nah, makanya itu yang menyembuhkan. Paham ya? Mega tu salah paham Pak. Mega. Pada meko mekilo masa padale aja takar tu melo maladale di tolo misapa ya kok gagay sapa na de gaga sabaraki aja talalu dale kalaga bedan ya ko meki tanre ya banaro palalu manu si mapasapa manu de baja pada tu ya ko pasapa manu lalangnya minola napa de na lari mama ko mimite de gagay mama ko rewa di baja pasi ya tu pasapa manu ya ko palalu manu de namo iya bola na tenola to sapisan na lang na nasalay na paniposo madarhilalo tapangalo wag yun na kung pala tansi din na lepang gitu palalungnya tu jadi aja talalungi dale tasapan tasapai pa itu to malalu dale dia na tenang iya na batay dia na salay tapi ako pasapadale itu nape masalah tay natuto ni tokona pak mandari to jitong kasi tatama to koy kume bani tawin apa itu tama to likajili-jili kecenga-cenga makuta na siya gaye pura pi masampaja tay na de dito kan nali ibang lisilop po na niya to iya makito na dinaloke ka kodale tabago aja tama susah kemudian angkaton na salawa ubacangi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maksud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat hajat itu. Ya ko tanay rota pake maponco karona tapi aga sana istighosa ni. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Ya kong kagagami ilaw. Misal na may ki mapabutin na chaki mitaw ki ko nakan naik bosi. Kung bosi lompo tambah aja katalupulo taluyaro napaki nilodo. Itu salawat istighosa. Meki lo mendaftar pegawai mendaftar aga tabace ke 30 napaki nilodo. Jadi tania salawat pak dongan netania
Iya salawat pak bukan nami. Pura pi baca salawat 33 napa ki milodong. Iya. Apa lagi? As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni zari'an bi izzatillah. Iya. Ya kode ta apa salawat Jibril bawan. Sallallahu ala Muhammad. Tak pala mir. Wasanya deta apa mate bawan. Makun rula dato ngaku ya tu deta apa iya. Angka patar itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka tu na pakai bani sallallahu ala Muhammad. Tapi paringarang ni ipasitumpu aja ni baca bawah. Ya ko makadaki sallallahu puang Allah taala tingarang. Ya ko makadani ala tapahadir ni nabita makada Muhammad tingarang ni nabita. Jadi situngan na hakikin itu sallallahu ala Muhammad yaitu peringarangi Allah Muhammad Allah Muhammad. Ya jaja ta baca bangi sallallahu alaihi wasallam. Namo dah koro maca ko baca yaitu. Jadi ta baca aja tingarangi masalah ta ko ta baca puang Allah taala na si bawa nabita pura pimatu ko ganda ni si sabbu ko meki malay wirid ta baca ko wan ni Sabtu si Sabbu, wan ni Ahad si Sabbu, wan ni Sining si Sabbu, wan ni Salasa si Sabbu, wan ni Araba si Sabbu, wan ni Kamis si Sabbu, wan ni Juma aja jo tabacai asam paja sunnah hajja ki jo 2 rakaat napa tabaca kasi Sabbu napa ki milodong. Jadi cicam mi ipake milodong lalan na si minggu ibaca lembi si Sabbu wani-wani. Tapi ako ni Jumai malam Jumat itu masampaja sunnah haja ki napa ibaca si Sabbu pura pi baca si Sabbu napa ki milodong. Ya kung kataw mak bangun masigi na ciajaji suroy pu imang.